nitwa Major Rutade kubwa Peter comme bivuze ninjiye muri FDLR mu mwaka wa 2000 mu kwezi kwa 12 icyo gihe twinjiriye muri territoire ya Fizi ahitwa Rulimba twatangura imyimenyerezo cyangwa imyitozo ya gisirikare tuze kuyikomeza muri Katanga groupe Matengo hano bita Ikankwara muri zone Nyunzu territoire ya Nyunzu hanyuma tuza biza kuba ngombwa yuko tujya gukora cadet course muri base militaire ya Kamina navuye Kankwara tariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu Kame ubwo ni muri Kamina muri Katanga yego ikigo cya gisirikare igikomeye kiri muri Katanga nyine cya cy'ingabo za Kongo no kuvuga ngo nakoze cadet course amezi 18 ubwo nyirangije niko nahawe imirimo navuye muri base de Kamina njya gukorera muri headquarter Irumbashi nyuma mva Irumbashi ngaruka muri Nyunzu aho nari naje nturutse kuko inite twakoreragamo yari yaturungitse kujya gukora ayo mafunzo no yakoreraga ubwo navuye Irumbashi tariki 3 z'ukwezi kwa 8 2022 nzamuka nerekeza n'ubundi ngaruka Kamina mva Kamina nzamuka nerekeza muri territoire ya Nyunzu ducana biti Gitanda ubwo mu kugenda icyo gihe cyose twagendaga na Tregari ya Moshi nibwo bwari uburyo bwo twakoreshaga kwiyunguruza ubwo ngeze Kamina dufata tire twekezana biteye Gitanda hari ku hegereye urugabano rwaho ingabo za RCD zarwanyaga leta ya Kongo zari ziri naho za Kongo zari ziri ubwo twinjira muri zone nyine inite zacu zakoreragamo ko n'undi twakoreraga mu mwanzi ko twari force speciale ariko wanagiye ugira imyanya itandukanye muri umutwe wa FDLR imyanya nka officier wari ukiri muto na habi peti ya Suriye tonate cyambere kwa yuko mbere 2022 ndabanje kuyobora platoon mu nyuma mva mu platoon njya gukora amasomo cyangwa ikosi y'abashinjacyaha ba gisirikare muri FDLR yego ubwo kosi nayishoje ngaruka kongera kuyobora ya platoon n'indimo ariko mu kwezi kwa 7 kwa 2004 banjyana kwa umushinjacyaha wa gisirikare muri brigade reserve ya FDLR nyene tuza kuva muri brigade reserve mu kwezi kwa 7 ko mwaka wa 2007 ngiye kuba G2 staff officer muri headquarter kwa General Mudacumura gosobanuye nari nshinzwe nagiye gukora mu biro by'iperereza muri headquarter ya General Mudacumura ariko nshinzwe exploitation internet no kuvuga nari nshinzwe gutara amakuru dukoresheje ikoranabuhanga yego turagenda tubyinjiramo no gutara ayo makuru aho mwayakuraga ndetse n'abayo bafashagamo byose turi buze kubyinjiramo ariko nanone turi kumwe na Lieutenant Colonel retired Emilie Mpakaniye kaze mu kiganiro cya none murakoze cyane kunyakira kuri Radio Rwanda yego mwebwe mwabaye muri FDLR kuva ryari ninje muri FDLR mu 1998 ubwo nkora niga ishuri rikuru rya gisirikare muri 1999 aho bita Igikoma ni muri Masisi muri SDD Congo nyuma ku itariki ya mbere z'ukwa gatanu mu 2000 nabonye ipeti rya Suriyetona aho nakomeje kuzamuka kugeza ubwo natashye ndi Lieutenant Colonel mu mirimo nakoze rero nabanje kuyobora CRAP no kuvuga ni umutwe wihariye muri batayo bitaga Tokyo nyuma njya muri batayo Berire mba komanda kompanyi nyuma mu 2002 ninje mu mutwe wa PM wari ushinzwe kurinda abayobozi ba FDLR aho nabayemo komanda kompanyi nza kubamo SD no kuvuga nari nshinzwe intelligence ubutasi nza no kuba S5 muri yo batayo umuhuzabikorwa w'ibikorwa bya gisivile n'ibya gisirikare nyuma nakomeje gukora imirimo mu 2008 nakoze n'ubundi ndi officier G4 ni ukuvuga nshinzwe logistique mu bijyanye no gushakashaka ibijyanye n'amabuye y'agaciro 2011 naje kujya mu mutwe wihariye warendaga generali Mudacumura protection rapproché
kompanyi bitaga Mirado. Nyuma 2014 kugeza 2019 naje kuba S5 n'ubundi wa sous-secteur yakoraga muri Rucuro bitaga Sinai. Yego urakoze cyane Lieutenant Colonel Tadi Mirie Mpakaniye. Reka ngaruke kuri Major Peter watubwiye ko wageze muri FDL mu mwaka w'2000. Yego muri iyo myaka mbere yaho waruri ya mbere yaho na ubundi mpunga mu Rwanda 1994 naho ngiye Burundi. Tugeze i Burundi aho twaduhungiye dushikiye mu Cibitoke haba Bukraje wa FDD bari barwanya igisirikare cy'urundi cyo gihe baradutwara mu ishyamba tujya gukora imyitozo ya gisirikare. Ubwo nakoreye muri CNDD-FDD kuva 1994 kugera 1996 muri Professor Cibitoke na Bubanza na Bujumbura Rirare. Icyo gihe abarimu batwishe igisirikare n'aba Exfar. Hari delegation yavuye i Bukavu iyobowe na Lieutenant Colonel Edouard Gasarabwe, irimo Majoro Ndimana Diogene, irimo Lieutenant Munagimana Gaspard, irimo Ajda Chef Ngerageze Jean, irimo na Sergeant Majoro Uzabakiwe Jean Damascene na Caporal Sebutimbiri Faustin. Abo bakaba barohejwe na Etat Major ya Exfar yari muri Kongo ku bufatanye bafitanye na Leonard Nyangoma wari kimara gushinga umutwe wa CNDD-FDD kugira ngo baze kubigishiriza abasirikare kugira ngo babashe kugira ingufu n'ubumenyi bubasha kubafasha gukora ibikorwa bya gisirikare. Kubera ko nubwo rugitangira nta bakadere wari ufite ugomba nyine kwiyubaka kandi ubufasha bwo cyangwa se abarimu bagomba ko ntandi bagomba kubavana atari muri abo ba Exfar nyine bari bamaze guhunga igihe ingabo za RPA zari zibatsinze mu rugamba zarwanye yuko igihugu no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Icyo gihe rero narakoze nakoreye muri FDD turwana nyine naguye muri zo ntare ukoresha tunizo twabashe kuivuriwamo. Mu nyuma yo 1993 nza gufata icyemezo cyo kuvamo kugira ngo njye mu nkambi. Nagiye mu nkambi muri zone Uvira, hanyuma mba mu nkambi ya Runingu, mvamo njya mu Kagunga ari naho intambara ya FDL yadusanze. FDL ni umutwe wari uyobowe na Laurent Désiré Kabila yitwaga Alliance des Forces Démocratiques de Libération du Congo. Ni nayo yasenye makambi y'impunzi z'abanyarwanda yari mu basaza bwa Congo. Ubwo nahise twese duhungira muri Tanzania ndahaba kugeza ubwo n'aba recruited n'abofisiye b'aba Exfar baza gushaka abasore mu nkambi z'abarundi kubera bafite amakuru ko arimo abanyarwanda. Nuko nahise nongera namukatanganya kasubira muri Congo. Yego abo bose babahaga imyitozo nabo binjiye muri FDL. Exfar icyo gihe ya FDL iyo yafatiye nyito. Yego ndikuvuga nyuma n'ubundi mu nyuma muri Zarire na mu nyuma harimo ababaye muri FDL twanabanye muri Katanga muri ko icyo gihe twitwa force spéciale. Ariko Colonel Gasarabwe we yaguye Brazzaville kwa ntago yigeze agaruka muri FDL. Icyo gihe bakimara kuva i Burundi basubiye muri Congo ari nabwo intambara hisita mu misi kurikiye intambara hisitera ya FDL. Nkambi bazisenye bahise bakomeza berekeza muri West. Ntago Gasarabwe ntago yongeye kugaruka muri Nusi, ntago yagarutse muri muvuma ya force spéciale. Ari nayo yaje kuva muri FDL. Yego abo nibo bahaga imyitozo muri hariya mu Burundi. Ariko birangira n'ubundi usubiye muri Congo ujya muri FDL ubungubu niko yitwa. Emilie, iyo myitozo bo bayiherewe Burundi mbere na mbere yo kwenda yinjira no muri FDL ubu ngubu. Ariko se mwebwe amasomo mwahawe kuko watubwiye ko mwahawe amasomo atandukanye kandi ahantu hatandukanye, ayo masomo mwayahabwaga nande? Iyo myitozo ya gisirikare mwayahabwaga nande? Ubwo twari tugeze mu mashyamba ya Kongo, intambara y'igicengezi abari abexefari bamaze kuyitsindwa bagarutse i Masisi. Ariko ubwo bagarutse baratangirije ishuri rikuru rya gisirikare mu cyahoze ariko mine Nyamutera ubu ni muri Musanze. Nyuma baza muri Masisi muri 1998 rya shuri batangirije i Nyamutera barikomereje aho bita Igikoma. N'ubundi ni muri Masisi. Imyitozo rero yarakomeje nk'uko n'ubundi muri SM hano mu gihugu byakorwaga. Ubwo amasomo aratangwa baforuma abofisi
ubwo no kuvuga ko twe turi promotion ya mbere yigiye ku butaka bwa Kongo ariko ntabwo twari twenyine kuko icyo gihe twiganye n'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bageze kuri 27 bari bakuriwe n'uwo bitaga Adolphe. winjiye muri uwo mutwe guhera muri 1998 wavuye mu ryari? Uwo mutwe nawuvuyemo muri 2019. Byagenze bite? Ubwo muri 2019 byabaye ngombwa nyine ko umuntu amaze kubona uko ubuzima bumeze n'imibereho abantu bari bafite n'ibikorwa bibi byakorerwaga ku butaka bwa Kongo no kubona ko ari ntaho dushobora kugera mpitamo kureka ibyo bikorwa ndataha. Yego ayo Peter wewe wavuye muri umutwe ryari? Navuyemo mu 2016 mu kwezi kwa 5. Yego muri cyo gihe hariho ubwumvikano buke mu buyobozi bwa FDLR kuko umuryango uhashye washatse kubarura impunzi z'abanyarwanda zazi muri Sarabuza bwa Kongo ariko abayobozi ba FDLR ntibabyumvikanaho. Muri uko tabyumvikanaho hariho wari deuxième vice président wa FDLR witwaga Irategeka Wilson ariko amazina yo mu Rwanda Ndagijimana Laurent yagiranye amakimbirane n'abayobozi cyane uwitwa Yamuremye Gaston ari bahimba rumuri cyangwa Byiringiro Victor no uyobora FDLR uno munsi ntago bumvikanaga buryo kimpunzi zigomba kwiwaruza cyangwa se imiryango y'abasirikare ko bavuga ngo na amayeri y'umwanzi kugira ngo bamenye imibare yabo zabone ko babarandura cyangwa se babarwanya. Ariko Wilson akabwira ati jewe mu mishingano nshinzwe mu nshingano zanjye harimo sécurité mu nshingano zanjye harimo diplomasi no kuvuga ngo byerekeye n'imibano n'abantu bo hanze n'umutwe wacu. Rero byumvikana ko giye hariho ukuntu mbona ibintu numva ko abarwanyi cyangwa se abasirikare bagomba kubaruza abagore babo bakajya ku ruhande kuko mukunda kuvuga yuko abagore ngo cyangwa imiryango y'abasirikare ari umutwaro ari fardo ituma batitabira urugamba tubagize amahirwe tubanyashe shobora kubabarura kuki muri kwanga ko babarurwa kandi twatugize amahirwe ko abagore babona imiryango yabona abafata en charge kugira ngo n'abasirikare bitabira urugamba mu buryo burambuye. Abo babyiringiro n'abamudacumura n'abantu nyine babasaza bafite ibyumviro by'ubutagorwa niko mvuga banga yuko impunzi zakwibaruza mbese na Wilson baramurwanya bavuga ko ibyo bintu arimo arakora ngo ari ubugambanyi. Noneho kubera ko hari hamaze iminsi hariho ibintu by'intureka zo kutumvikana ubona ko hariho ikintu cyo gushaka gutsikamira abantu. Ubwo twafashe icyemezo cyo kuvana n'uwo mutwe wa FDLR dukora umutwe witwa CNRD uriwe na General Wilson Irategeka utwitandukanye na FDLR tariki 31 z'ukwezi kwa 5 2016. Twafashe amasomo yacu no bagumaho bari ofite abasirikare hafi bose bari muri headquarter muri command matwara barote bose turahatwara nimwe turazijyana. Ubwo General Mudacumura asigaye ari wenyine n'aba staff n'abakadire bakeya yahise atakira Omega wayoboraga division majyaruguru amwohereza abasirikare kuza kuturasa ngo twambura imbunda. Icyo gihe boheje Colonel Ruhinda wari wayoboraga compagnie spéciale cyangwa CRAP ya secteur y'Ubusa Nord Kivu baza kuturwanya badutera bitako kamodoka badutera mu Busesa na hari abita za Bucana taka turarwana turabarasa. Umunsi wa mbere tujya police bafuje abasirikare muri 15 ari butururwana hagati yacu. Ubwo ariko none Ruhindaza kubona yuko ari kugira amadega kandi evacuation y'abantu bakomeretse nta hantu yarafite ashaka kubivuka kubera ko ibitaro byari hafi byari biri imweso naho hari ari mu karere kacu cyangwa se dufite influence. Abona rero iyi situation atayitona yamaze igihe misi yamaze nk'ibyumweru 3 akampye turebana gutya aza gufata ikibazo cyo kuhizura ngasubira muri Parc des Volcans atarindiriye komega amategeko. Aho byagiye bimuviramo nyine kutumvikana cyane na Omega ko yabonekanaga yuko hariho appréciation we afite face à la situation d'iterre. Donc no kuvuga ngo hari ukuntu yabonaga ibintu kuri terre ko nk'umuntu wabaga ari homme de terre abari muri headquarter bo batabona cyangwa se nayo bwa ntibabyemere. Hari ukuntu ushobora kubwira ati hari ibibazo bimeze kunuko kubera ko we ayagezeyo wowe utagira ukagumuti guma wavanze ntabwo umuntu yakovaza mu cyo bari kukireba. Après ntago baba batakinza abantu bakubwira ngo nutuntu duke ngo twagiye ngo tuduhimbira none ngo ugende cyo kubata no bataka bakora semo no kuzamo amadega cyane n'amasasa araguhushije uvuga ngo rakomeza wavansa. Amasasu ntabwo ari ikintu kiza, amasasu arica kandi nta muntu udakunda ubuzima amagara burya araryana.
ubwo rero nyuma yaho twaje mbere yuko asubirayo kubera ko ubundi FDL hari hakurya hari ku butegetsi bwa Joseph Kabila byumvikana yuko FDL kuko wabaye dekarare nk'umutwe w'iterabwoba kandi yari umutwe uteza insecurity mu karere byumvikanye yuko abantu bitandukanije na FDL bashobora kuba atari mu buryo cyangwa buriya kandi natwe muri Senate tuba dufite inshingano zo kugira ngo twerekane le contraire ufite twerekane yuko dufite imigendere cyangwa se imyumvire itandukanye ya FDL kugira ngo tubone uko turonka soutien abaturage ba Kongo n'abayobozi b'inzego zo hasi cyangwa se n'abayobozi ba gisirikare. Ubwo muri urwo rwego Wilson yasabye intervention cyangwa asabye umusada muri FARDC ya FDL twitandukanije nabo kubera ko tumva ibintu kimwe none bashaka kuza kuturasa FARDC duhaye umusada baduha amasasu baduha naka elema k'abasirikare twataka pozo bamudacumana bari mu kiye turabirukana then ubwo Ruhinda nawe yabona yuko bitameze neza mva muri ariyeri harimo haraswa amasasu agenda agiye gutabara nawe turamurasa ubwo akampa ko neza ahantu bita Jitere na Ndata mu minsi 2 yakurikiyeho yahise asubira mu Kigihondo asubira muri parike utuguma aho ngaho kugeza igihe Senate yaje kuhavira mu kwezi kwa 11 kwa 2018 itewe nyine n'ingabo z'abamayimayi bari baturutse barekare bo kwa Gido w'abanyanga. Yego reka no twinjire nyirizina mu mikorere n'imikoranire y'umutwe wa FDLR. Umaze imyaka irenga 30 mu mashyamba ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ni kenshi wagiye ugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda bigahitana ubuzima bw'abaturage, abandi bagakomereka, bimwe ukabigambirira ntibigerweho, ariko uwo mugambi wo uhari kugeza n'ubu ngubu. Emilie, twagiye twumva kenshi mu bihe bishize leta ya Kongo ivuga ko FDL itabaho n'abarimo barashaje, ariko ibimenyetso byagiye bigaragara kuko harabagiye bafatwa akavuga ati nabo nta mbaraga ni bake. Ubundi FDL imikorere yayo iteye ite mu by'ukuri kugira ngo n'icyo kintu kiriho cyagiye kivugwa na leta ya Kongo cyo kuvuga ngo ni bake, ngo barashaje, ngo nta bintu nk'ibyo ngibyo, imikorere ya FDL iteye ite mu by'ukuri hariya muri aya mashyamba? Imikorere ya FDL mu mashyamba ya Kongo mbere na mbere iriho, FDL iriho, ntawahakana ko itariho, n'abavuga ko ari abasaza barabeshya, kuko FDL ni persone morale, kandi FDL imikoranire yayo na leta ya Kongo itangira mbere yuko ubwo RPF yagabaga ibitero itangije urugamba rwo kubohoza igihugu, ubwo ex-phase ingabo za Kongo ku gihe cya Mobutu zaje gutanga intervention mu Rwanda. Ubwo rero naho duhungiye tugeze mu nkambi, ntabwo leta ya Kongo yigeze ihwema gufasha FDL, kandi FDL ubwo yimukaga ijya mu mashyamba ya Kongo bimukanye ingengabitekerezo ya genocide nyuma yuko bari bamaze gukora genocide yakorewe abatutsi muri 1994. Ubwo rero tugeze muri Kongo n'ubundi inyigisho zo gucengeza ayo matwara zarakomeje, ndetse bigera n'ubwo birenga abahutu bifata n'andi moko ari hariya muri Kongo, baba Batembo, baba Banyanga, baba Bahunde, tuvuga ko ari Lebantu, ko umwanzi dufite ari umwe ari umututsi kandi agamije kurimbura ababantu muri aka karere k'ibiyaga bigari, ko tugomba kumurwanya dushyize hamwe. Ubwo twasanze abatutsi bari muri Kongo n'abahutu bariyo bafatanyije mu bijyanye no kurwanya na urugamba rw'intambara ya Magrivi. Ariko kuko twari tujyanye ngengabitekerezo, twumvisha abahutu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari hariya ko abatutsi ari abanzi, noneho dutangira gufatanya nabo guhiga ubwoko bw'abatutsi. Abatutsi bari muri SDD Kongo, byabaye ngombwa ko bahungira mu bihugu bitandukanye, harimo n'abahungiye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo ngengabitekerezo rero yakomeye ite, bashyizeho itsinda ryari riyobowe na Major Mandela
wari ushinzwe kunyura mu moko yose agenda yigisha iyo ngengabitekerezo ya jenoside n'urwango ku batutsi kugeza ubwo byavuye muri Noro bigera no muri Sud Kivu mu murenge n'ubundi abaho baratwikirwa baricwa barirukanwa. FDLR rero uburyo ibaho leta ya Kongo ibizi nkuko turi buze kubyinjiramo, ibizi neza kandi nayo ibifitemo ubufasha. Ibyo ngibyo ni ingero nyinshi kuko yagiye itanga ibikoresho haba ku bari muri SD Congo, FDLR igice cya Allié Parallèle cyari cyegerewe u Rwanda, noneho inajya mu bihugu ubwo mu ntambara ya n'ubundi ya RCD ubwo bamurwanyaga arahaguruka ajya mu bihugu nka Congo Brazzaville n'ubundi ajya muri Central Africa akusanya impunzi zariyo, azoherereza indege ziraza n'ubundi zigera i Kinshasa. Kugera i Kinshasa n'ubundi wari Laurent Désiré Kabila asezerana na FDLR amasezerano yuko FDLR tuzamufasha bagatsinda RCD, nyuma nawe akadufasha tukagaruka mu Rwanda. Ibyo rero byarakomeje ku ngoma ye, gusa ku ngoma ya Kabila ho twagiye duhura n'ibibazo bitandukanye hirya no hino. Kabila we ni yabibonaga ukundi nubwo nawe atabashije kuturandura ngo dushobore, kuko hagati mu basirikare yari afite harimo bamwe bari bafite imikoranire idasanzwe na FDLR, nubwo Kinshasa yagiraga ubushake ariko babaga bari ku rugamba, babaga bafite indi mitekerereze ku buryo niyo babaga batugabagaho ibitero amakuru twabaga twayahawe, ku buryo basanga twavuyemo bo bagatwika ariko bakadusigira amasasu noneho bakagenda. Noneho bigeze muri iyi minsi ya none kuva M23 yatangira gutera ho byafashe indi ntera, aho noneho imikoranire ya FARDC ya leta ya Kongo na FDLR yafashe indi ntera, ibikoresho noneho bitangwa ku bwinshi, noneho abasirikari basa naho bahuzwa cyane mu mutwe wihariye wa CRAP wayoborwaga na Ruhinda wari wegereye umujyi wa Goma, aho n'ubundi wari guverineri Peter Chirumwami abifatishijwemo n'umujenerali bita Chiko na Colonel Tokoronga, bagiye batanga ibikoresho ku mugaragaro. Noneho habaho ubufatanye budasanzwe kugeza naho baduha amamodoka ya pick-up n'ubundi yafashwe ku bwinshi mu mujyi wa Goma, aho kugera kuri komanda ya kompanyi yabaga afite pick-up. None ho ibirenze ibyo ikindi gikomeye cyabaye ni ibijyanye noneho na formation militaire, aho kuva 2021 kugera 2025 ndetse na n'ubu FDLR kuko nibo bafite ubumenyi, kuko aba FDLR bize igisirikare bihagije ku buryo noneho bafata abarokiri b'Abanyekongo n'Abanyarwanda bakabateranya, FDLR ikabaforma. Formation rero ubwo kuva 2021 kugera 2025 hano muri SD Congo hari hamaze kwinjizwa abasirikari bashya barenga 2500. Iyo barangije kwiga batozwa nande? Batozwa na FDLR. Noneho barangiza kwiga bakabagabanya mu mayinite batitaye kuvuga ngo aba n'aba FARDC, aba ni Wazalendo cyangwa se aba n'aba Maimai. Kandi noneho ikigeretse kuri ibyo ngubu nyuma yaho M23 ifatiye umujyi wa Goma, aho twahungiye hirya no hino mu mashyamba ya Kongo, ibyo bikorwa birakomeje, aho n'ubu byo kwinjiza abarwanyi ndetse no gutanga ibikoresho, aho indege za leta ya Kongo zisa n'ibikoresho n'ubundi bakabizana haba ipinga n'ahandi hatandukanye, aho indege zigwa ndetse n'umuntu yaba akomeretse n'ubundi noneho akajya kuvurirwa mu bitaro biri Kisanga. Ni indege za Kongo, za leta ya Kongo. Indege za Kongo. Kandi noneho n'imishahara igatangwa,
ibyo kurya biratangwa kandi no mu gihe bagiye gutegura igikorwa runaka inama ziraterana iyo mitwe yose ihagarariwe na FARDC baba ba FDL baba Mayimayi baba Wazalendo bagaterana n'ubundi nyuma y'inama ibyo bakeneye bikaza noneho bigeze 2024 bishyira 2025 muri abo bari barabaye forume leta ya Kongo byabaye ngombwa ko ishyiraho formation y'abajya kwiga gukoresha drone kubyigira Kinshasa ubwo hano muri SD Congo havuye abasirikari 70 bari bayobowe n'ubundi n'umwofisiye wo muri CRAP n'ubundi aragenda ajyana nabo bajya kwiga bashoje rero ni ukuvuga ko leta ya Kongo ntabwo yigeze bagaruka kandi hamaze kuba formation nk'eshatu zo muri ubwo bwoko ariko abagiye bose iyo barangije bajya mu mutwe wihariye urinda president wa Kongo Garde Républicaine kandi noneho abandi bakajya muri n'ubundi bakajya mu mutwe wihariye bita abahibu Special Force ya Kongo ntabwo bo bagaruka ibyo byose rero iyo bireba ubuzima bwa Kongo bwa FDL muri Kongo usanga bushingiye cyane ku mikoranire ku buryo gutandukanya FDL na Kongo muri kino gihe biragoye nagira ngo Peter akomereza aho ngaho bivuze yuko nkurikije ayo makuru muri FDL harimo ibyiciro abakozi abatugwa agenda binjiramo n'abandi buri gihe binjizamo abandi Peter yego bivuze ko FDL igizwe n'abantu byiciro bitandukanye nyine nk'umutwe cyangwa se n'umutwe wa politiki ufite n'ishami rya gisirikare harimo abantu nyine b'ingeri zitandukanye harimo abantu bakuze ariho nabo aho abayobozi ba Kongo bahera bavuga ngo abantu ngo barashaje abasaza barimo ariko n'abato baracyarimo kubera yuko ibyo bikorwa byose baguma bakora none se umusaza yabasha kujya guforoma abantu cyangwa se yabasha kujya kurwana ntabwo bishoboka kandi kugeza iyi saa FDL iracyarwana iracyari active ntabwo nta rugamba na rumwe ruboneka nari muri Kongo cyane cyane barimo barwana na M23 FDL bitarimo byongeye kandi urabona yuko ari nabo bari gufasha ku bintu byerekeye no gutoza abasirikare bashya binjizwamo abantu b'insoresore bo mu burasirazuba bwa Kongo ari abakongomani ari abanyarwanda bose baforomwa n'abasirikare ba FDL ni ukuvuga rero ngo FDL iriho irahari kandi iri active kandi nyine irimo abantu b'ingeri zose nka societe yose cyangwa se nka groupe yose y'abantu ntabwo abantu bose bafite imyaka ingana ntabwo banareshya ntabwo bahanganye imbaraga bari strong n'abandi bari ushobora kuba bafite intege nke ariko byanga bikunda abo bantu iyo societe bihari ibi FDL irahari nta kuvuga ngo ntihari bababeshya hari n'uburyo leta Kongo ivuga ngo abahari ngo bari no mu bice 23 yafashe aho ngaho harimo kuvuguruzanya cyangwa harimo kwivuguruza none se bavuze ngo abahari bari mu bice 23 yafashe bakongera bagatangaza ngo bavuganye nabo ngo bumvikana ko bazajya muri cantonnement ubwo se weho wasobanura gute ko abantu bari muri zone udakontorora uvugana nabo ukemera no kuvuga ngo uzabasaziriza bakoma canton nese ubundi bavuganye bahagaze he Kongo nimba ivuga ko FDL bari mu bice bikontororwa na M23 ikaba yemera yuko yanegosiye cyangwa se yavuganye nabo kugira ngo bemere kujya muri cantonnement bavuganiye nabo he ni kuri telefone nese nta nama bakoze kandi mukuru dufite atugeraho kandi ari fiable yizewe yavubaha atuvuga inama za nkuko mumpare bivuze inama za coordination zirakorwa mbere yuko bakora ama operation ya gisirikare bakora ntuze ama reunion conjointe izo forces zose bakagira ahantu bahurira bakicara bagashushanya bakeshanja amakuru then bagahita monta operation bakadispoza ama unité kugira ngo ajye kurwana ni ukuvuga ngo iba mu bice 23 ikontorora ntukubeshya ntago ari byo cyane yuko uzarebe no muri cahier de charge ya M23 bavuga yuko ikintu cyambere kiraje ishinga ari presence ya FDL mu burasirazuba bwa Kongo kubera ko bari abahungu barwanira kugira ngo basubize uburenganzira ababyeyi babo n'abavandimwe babo bagiye bahunga bava mu byabo n'ibikorwa bya FDL bagahungira mu bihugu bikikije Kongo bamwe ari Uganda abandi bari mu Rwanda abandi bari mu Burundi cyane no mu bindi bihugu harimo n'abagiye Burayi no muri Amerika kubera yuko aho bavuka hari iwabo iyo za Masisi Rucuru na Karehe nimemo no hari hepfo muri Sud Kivu za Minembwe
za Minembwe abanyamulenge bagiye batotswa cyangwa se bagaturatuzwa n'aba FDL bagahunga kugira ngo rero iyo miryango abantu bahunze batahuke mu byabo nuko FDL igomba kujya igomba kuva muri ibyo birere ni nacyo kintu cya mbere nyine nkuko nakubwiye kiri mu ntego za mbere M23 irwanira ntabwo rero M23 yabibarwanya none ngo yongera ibabrite yemere kuba muri zone sous le contrôle ni ukuvuga ngo ibyo abayobozi ba Kongo bavuga barimo bivuguruza mu buryo cyangwa buriya ku muntu usanga uzi situation yahariya mu basaza bwa Kongo ntabwo baba mu birere bya 23 ngo bongere babone ko babona n'ingabo za Kongo kandi M23 ari irwanya yabarwanya ikongera ikabemera ko ba mu bice ikontorora ntabwo bishoboka yego Peter watubwiye ko ndetse na Emilie mwese mwashinzwe ibijyanye n'iperereza mwarabikoze muri FDLR ariko noneho by'umwihariko Peter warashinzwe n'ibijyanye no gushaka amakuru hifashishije ikoranabuhanga amakuru ashakagwa n'ayiki yashakwa gute amakuru zo mu gisirikare bashaka n'ayiki ni amakuru yerekeye amakuru mu gisirikare bashaka amakuru agendanye n'imyitwarire cyangwa se no kumwanza ahagaze icyo gihe umwana twari duhanganye nawe ni leta y'u Rwanda cyangwa se n'ingabo z'u Rwanda twagerageza gushaka amakuru nyine kuri internet tukamenya tukagishaka kumenya iyi bari imibare ku bikoresho deploiement uko zimeze abayobora amayinite agiye afite ama PC ama headquarter agana hehe ama effectif abangana gute bafite mu mazingana gute ibyo nibyo twagerageza gushakisha nyine kunuze kuri internet hanyuma tukongera tugakora n'ikintu cya contre-offensive médiatique twakoraga psychologique médiatique no kuvuga ngo hariho ibitangazamakuru cyangwa se ibimenyesha makuru byo kuri internet bikunda kuba biri kuvuga uburyo igihugu kipanze hasi kitunganye kugira kibashe kubungabunga umutekano ubwo nako tugakora ko dushoboye kugira ngo dukore contre-offensive nako tugakontra-ataka izo ntuze nyine izo message dutanga izindi no gusensibiliza abantu nyine no muri ya cadre nkuko mupare bivuze yo gucengeza ya myumvire ya ideologie génocidaire kumvisha abantu duturanye yuko ari ababantu ko turwana n'abatutsi bo mu Rwanda bayobora u Rwanda ko bagomba kongera kudushigikira ku intambara yacu twese ufite bijya kandi bigakorwa mu rwego rwo kugira ngo abo baturage bo muri ayo moko atandukanye abahunde abandande abanyanga abatembo nabo bahutu b'imasisi badushigikire kuba ko udafite abaturage no gukora intambara cyane cyane mu gihugu kitari cyawe abaturage batagushaka ntago hamara kabiri ubwo twagomba gukora ibishoboka byose tukabasensibiliza tukatubereka message turansama ama message n'amatract même n'ibinyamakuru by'Kinshasa twagatumye de message za palmarès za potentiel twagaturedeje ama message mu gifaransa no muri Lingala tukaexpedia abantu ama email ya twagatuye tuba dufite n'amanimero y'abantu bakabisohora bigasohoka then ubwo bikumvikana yuko mu buryo ngo cyangwa buriya twakoraga ibishoboka byose kugira ngo FDL ibashe gucinga imizi n'imyumvire yayo na ideologie yayo yumvikane muri Kongo yuko ari yuko uwo mutwe ari umutwe urwanira ntuzerase y'ababantu contre une offensive néotique iri kuva muri est nuko nkuko byari bimeze yego Emilie mu byo washinzwe muri FDL harimo ibijyanye na logistics ibikorwa ariko n'ibindi byo gushakira inkunga FDL kugira ngo ikomeze nyine ikwirakwiza iyo ngengabitekerezo ubundi inkunga FDL ikura hehe ubufasha ibukura hehe buboneka bute mu by'ukuri twinjirire mutubwire mu buryo burambuye amafaranga yakura hehe ibindi byose biyifasha gukora bituruka inkunga FDLR ibona ziri mu buryo bubiri yego hari inkunga zituruka hanze haba kuri leta ya Kongo no mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika impunzi zahungiyemo haba ni Burayi muri Aziya n'ahandi izindi zituruka ku bushobozi FDLR yishakamo ubwayo akaba ariyo mpamvu ngira ngo mbahe ibisobanuro n'imiterere y'izo nkunga guhere ku ya mbere inkunga ya mbere rero ni uruhare runini ni leta ya Kongo leta ya Kongo nkuko nababwiye kuva muri 94 tukigera mu nkambi leta ya Kongo yaduhaye imbunda iduha amasasu inkambi zisenyutse tugeze mu mashyamba ya Kongo leta ya Kongo nabwo kuva muri 98 ntiyigeze ihwema gutera FDLR inkunga aho muri 98 igice kimwe muri force spéciale n'ubundi cyarwaniraga ku ruhande rwo muri Est du Congo
icyari muri Ouest du Congo icyari ari reparire kiri muri Est du Congo. Ubwo rero leta ya Congo yafashaga ibikoresho byavaga muri Ouest kuza muri Est du Congo hakoreshejwe uburyo bwa rarigage. Aho ntabwo indege ishobora guhaguruka ku kibuga kitazwi yikoreye amasasu, yahagurukaga ku bibuga bya Congo ikazanwa n'abapilote kandi ababibafashagamo ni leta ya Congo. Rarigage rero yakozwe irucuro, ikorwa n'ubundi aho bita Zangerere, ikorwa aho bita za Rubugu, ikorwa n'aho bita Imubari. Aho ngaho ni indege za Antonov zazanaga ibikoresho, kandi muri 98 kigeretse kuri ibyo abari muri Nord Kivu kwa Musare n'ubundi bajyanywe n'uyitwa Marikubu ni General de Brigade nawe yaratashye, bagiye gufata amafaranga agera ku 250 yaraturutse kwa Musa Nyamwisi, n'ubundi bayasana muri Rucuro ajya muri Foka. Noneho ubwo izo ndege nazo uko zazaga muri iyo myaka hagati ya 1998 n'ibihumbi 2000 muri Nord Kivu babaga bazanye imbunda, bakazana amasasu, imiti, imyambaro n'ibindi. Muri Sud Kivu ho ntabwo yari rarigage, ahubwo ho indege zagwaga ku bibuga zitwaye amasasu n'ibikoresho, imiti n'ibindi nk'uko nabibabwiye.